setelah kalian tadi menyaksikan motivasi Ramadan oleh Pak Zai, sekarang saatnya kalian semua di rumah mengikuti pembiasaan duha, yaitu menunaikan sholat duha ya. Nah, siap-siap ambil wudhu. Setelah itu silakan laksanakan sholat duha di rumahnya masing-masing. Sifat sholat. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayyatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Al-akhiratu khairun laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan amma bi nikmati rabbika fahaddits. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi. Allahu akbar. Ya